cumi n'umwe babanzamo APR Football Club vs Rayon Sport kuri uyu munsi derby ya Kasamutwe, derby a Thousand Hills Derby. cumi n'umwe abanzamo ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club ni bande? Mureke tubarebere hamwe, nizera ko mwiteguye cyane kubumva, ariko mbere yuko tubabagezaho reka tubaze tugezeho Thousand News cyangwa se n'amakuru yerekeranye ino derby. Ndaza kuyababwira ku mpera z'ikiganiro. Kanda like ubundi dukomezanye, ukande subscribe ubundi dukomezanye. Ikindi kandi numva ikiganiro igice nta makuru buze gukuramo ahagije, cyangwa se nturi buze kumva 11 bashobora kubanzamo kuri uno munsi. Icyo usabwa no kumva ikiganiro cyose kuva gitangiye kugera kirangiye, hanyuma usobanukirwe uko ibintu byifashe. Twagiye, nizere kuri ready. Reka tubanze turebe ubundi ni ibiki byitezwe. Ninde wigiza nkana hagati ya APR Football Club ndetse na Rayon Sport? Abakunzi ba Ruhago Nyarwanda rero bayirayi baba rwose, abakunzi ba Ruhago bayirayi baba sibo barota rwose match itangiye rwose. Kuri wa gatandatu tariki ya 7 rero Rayon Sport yacakirana na APR Football Club kuri Stade Amahoro. Umukino wari umaze amezi 3 utegerejwe na benshi kabisa. Kuri wa gatandatu tariki ya 7 Ukuboza kuri Stade Amahoro kabisa biraba byabaye ibibazo bikomeye. Uyu mukino ubundi wari upanzwe kuba ku itariki 14 ntiwaza gukinwa kubera ko APR Football Club yari gukina muri Misiri rwose mu mukino ubanza mu ijonjora rya kabiri ry'umukino wa Champions League. Cyo byatumye umukino udakinwa. Rero nyuma y'uko umukino wa APR Football Club na Rayon Sport udakinwe ku itariki ya 14 wimuriwe ku itariki 19 Ukwakira, ariko nabwo ntiwakinwa kubera ko ikipe y'igihugu yari mu myiteguro yo gukina na Djibouti mu ijonjora yo gushaka igikombe cya Afurika cy'abakinnyi bakina mu bihugu byabo cyane. Rero kera kabaye rero rwose kabisa umukino ubuze kuba kanya gatoya. Ikipe ya Rayon Sport iyoboye shampiyona nubwo atangiye inganya imikino 2 ya shampiyona. Nyuma aho rero yaje kugaragaza imbaraga rwose zidasanzwe, abasaza bagarutse mu bintu byayo. APR rwose yagize intangiriro mbi za shampiyona nk'uko imaze gutakaza nyine imikino 4 yose muri 4, ikaba yaranahuye n'igisebo cyo guterwa amaga kubera akinishije abakinnyi 7 b'abanyamahanga. Umukino wa APR FC iramanuka mu kibuga rwose irushwa amanota 11 na Rayon Sport. Bahanganye ku gikombe kuko Rayon Sport ni ya mbere ifite amanota 29, mu gihe APR FC yo ni ya gatandatu ifite amanota 18. Ikipe ya Rayon Sport inamanuka mu kibuga ishibwa mu myanya rwose yose kuko mu mikino 9 imaze yikurikiranya itsindwa rwose yatsinzwemo igitego kimwe gusa, bisobanuye ko ari ikipe ikomeye mu bwugarizi, izamu hagati no mu busatirizi. Mu gihe ikipe ya APR Football Club yo ntabwo biramera neza kuko umukino iheruka gukina yanganyije n'ikipe ya Polisi, kandi usanga nta myanya irashimwa neza kuko kwinjizwa ibitego rwose, kandi n'ubusatirizi bwayo bukaba nta bitego byinshi buratsinda. Hanyuma abakinnyi bo kwitega muri uyu mukino rero sasa, ku ruhande rwa Rayon Sport ni Faringanya, Azizi Basane, Kuranya, Iraguha Haji na Adama Bagayogo. Ku ruhande rwa APR Football Club bakiri kwitega n'igena Clement Mamadusi, Lamine Ba Mamadusi, Ariswane, Mugiraneza Frodo n'abandi. APR Football Club rero Team News APR Football Club abakinnyi barabuze kutagaragara confirmed 100%. Uwitwa Dauda ntabwo ari buze kugaragara muri uyu mukino. Uwitwa confirmed rwose mbabwira arabura amasaha make cyane ngo umukino utangire. Ntabwo Dauda n'uwitwa Mbawoma bari buze kugaragara kuri uyu mukino. Abakinnyi badahari bose ni ibibazo by'uburwayi. Gusa wenda kuri Mbawoma wenda nta bintu by'ibihombo bihari, ariko nanone nubwo byaba n'ibihombo, wenda ikintu kimwe wavuga nuko
uwitwa Mbawoma wenda byari kuba atari derby ya mbere akinnye, yari kuba ari derby ye ya gatatu, derby ye ya kane plutôt, ko hari match bigeze gukina Mamela Super Coupe, Rayon Sport atsinda 3-0. Aya n'indi bakinnye mu by'ukuri n'izindi bagiye bakina bwa Thierry Forge. Ubwo rero wenda kuba yizi, kuba aba bakinnyi bamwe na bamwe b'ikipe ya APR Football Club niyo derby ya mbere bagiye gukina mu by'ukuri. Aba bakinnyi bashya bose baguzwe muri iyi transfer window itambutse, bose ni derby ya mbere bagiye gukina mu by'ukuri. So ubwo rero hari ikintu cya mbere baganirizwa iyo bageze hano i Kigali, barabanza bakabumvisha cyangwa se bakababwira, bakabibutsa ko ubundi muri A Thousand Hills, rw'imisozi igihumbi, umukino wa mbere mu by'ukuri ni uwo, kugira ngo umukinnyi twemere ko ari umukinnyi kabumbu ukomeye cyane, ni umukinnyi wakoze ibiki, ni wa mukinnyi ugaragaza performance idasanzwe kuri match nk'ingibi ikomeye kabisa, match y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club. Mu by'ukuri ikipe ya APR Football Club irasabwa gutsinda ino match. Ikindi kandi nkiri ku bakinnyi, uwitwa Mbawoma yatsinze ibitego 15 muri season ishize, shampiyona yose aza no mu top scorer rwose, anganya n'umukinnyi witwa Ane Elija, banganya ibitego. Ariko nanone uwitwa Mbawoma kuba atarabashije gutsinda ibyo bitego 15 byose, nta gitego na kimwe yigeze atsindamo aya makipe akomeye yayo Rayon Sport, ni ibitego yagiye abona ku makipe matoya cyane. So ubu rero aba Mamadusi dushobora kuba turimo tubarimira itaka, performance zabo ntabwo ari nziza muri no minsi, ibintu ntabwo bimeze neza cyane, ariko my friend, aba bakinnyi ukuntu ibintu byifashe, dushobora kuba turimo ibyo byose tumaze iminsi tubavugaho. APR FC yarahiye, APR FC yazanye intwaro mbi, aba ba Chideberi, aba ba Odibo, aba bose baje bagacengagura Rayon Sport ari muri stade Amahoro, bakagaragaza ukwitwara neza kudasanzwe. Mu by'ukuri nta n'umuntu waba ukibuka ko rwose performance yabo atari nziza cyane. Aba bakinnyi ngiye ntacyo mbashinja ku ruhande rwanjye pe, kubera ko ariko nanone bararamuka batsinzwe n'ikipe ya Rayon Sport, ibintu birahindura isura. Hari n'andi makuru nacakiye neza cyane ko ikipe ya APR Football Club mu kwezi kwa mbere iramanura intwaro enye, irongeramo abakinnyi bagera kuri 4 bose mu kwezi kwa mbere. Rwose amakuru nkuru ari hafi za Shorongi kuba begereye cyane, nuko rwose byanya bamaze kubona ko bahiye ngo mu kwezi kwa mbere byihutirwa by'igitaraganya bidasubirwaho, ngo bari buze kujya kuri transfer market bamanura abakinnyi 4, abakinnyi 2 b'abanyamahanga ndetse n'abakinnyi 2 b'abanyarwanda. Ku makuru namaze gucakira, ku makuru namaze gukandagira, nuko rwose bagomba kuza ngo mu kumanura abo bakinnyi, ngo noneho ngo bagomba kumanuramo, bagomba kubashakirwa n'abascout bizewe, abascout bizewe, apana abakoreshejwe ubushize byari byarabaye akaduruvayo, barinjiyemo benshi cyane bagiye batandukanye bagamije kwirira nta n'iki, ntibamanure kabisa umukinnyi wa nyawe, koko wa mukinnyi nyine wa nyawe pe.
so ubwo rero abakunzi ba APR Football Club mushonje muhishiwe. Icyiza rwose gihari ni uko gutsindwa match y'uno munsi mwabyumvishe kare ko harimo ikinyuranyo cy'amanota 11, harimo ikinyuranyo cy'amanota 11. Ubwo APR Football Club gutsindwa itajyamo ikinyuranyo cy'amanota 18, even though APR iracyafite ibirane bibiri ibitsinze, hasigaramo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri hafi amanota 8 vraiment. aho ngaho ikipe batangiye kugusiga. Tsindiro no munsi hasigaremo amanota wenda icyo kinyuranyo cy'amanota agera kuri 8, gera ku 8 byibuze uzatsinde uzitware neza muri ibyo birarane bigera kuri 2, hanyuma byibuze hasigaremo amanota agera kuri 2, hanyuma hasigaramo amanota agera kuri 2, byibuze 2 ushobora kuvuga ati wenda mushobora gukubana ugatsinda mu match wenda nawe agatsinda, mugifitanye n'indi match retour ukaba ufite n'amahirwe yo kuba wamwitsindira ukamutambuka. Ariko se ibyo ngibyo reka tubibare gutyo, ikipe ya APR Football Club ifite ubushobozi bwo kwancena igatsinda match nk'eshanu zikurikiranya, cyangwa nk'izi Rayon Sport imaze hafi match 7-8 idatsindwa. Ubwo bushobozi APR FC irabufite, aba bakinnyi APR FC ubushobozi barabufite koko? Ese umutoza hariwe ko numvisha abafana b'ikipe ya APR Football Club nayo batarimo bamwumva? Ibyo byose rero ni bimwe rwose mu byo abakunzi b'ikipe ya APR Football Club bakomeje kugenda bibaza. Gusa mu butumwa nk'uko nabakora ikiganiro mbibabwira ejo bundi, nuko yaba abakunzi b'ikipe ya APR Football Club, yaba abavugizi b'abafana bo muri APR Football Club bagiye batandukanye, nuko icyo bari kuvuga ari uguhamagarira abafana kuza kuri stade. Ariko nanone mu kuza kuri stade bakanabizeza intsinzi, ko bizeye neza 100% ko bari buze kuyibona. APR Football Club abayobozi baramanutse muri camp umunsi w'ejo, baributswa ubutumwa bwa Fondation DS sa match ya Rayon Sport match ikivuze. Bareyo bameze neza cyane muri no minsi, bari gukubita umuto n'umukuru bose bahira ruhande. So ubwo rero APR Football Club rwose kwe kuresibona neza kuri no game, kabasha kuba yahakora cyangwa se yahatambukana umucyo. Stade tike zamaze kuba ziba sold out, abakangurira mu mugura amatike hakiri kare mwinangira. Ariko finally amatike rwose yamaze kubashira. Iri ni isomo rikomeye, numvaga bamwe barimo bamamagara bambaza amatike. Ibi somo rwose ubutaha mujye mugura amatike hakiri kare kuri match nk'iyi ngiyi. Ego stade yacu ni nini mu 45, ariko burya keza karigura. Y'amakipe ameze neza cyane, cyane ko aya makipe abiri niyo makipe mu Rwanda afite abafana benshi cyane. Nta kuzura kwa stade mu 45 n'ibike rwose ugereranyije na miliyoni 13 zirenga z'abanyarwanda batuye mu Rwanda. Kuzura kwa stade rwose bari uruca abana pe. So actually rero ubwo amakuru nayo nkanagira ngo mbasangiza aciyemo aho ngaho, ahubwo twakihuta tukancena tukareba ko twajya muri 11 bashobora kubanzamo. Umutoza twabonye ko adakunda guhindagura ekipe cyane cyane kuri 11, wenda nubwo nyuma nko mu gice cya kabiri cyangwa mu bindi bice abagerageza kugira ngo akagenda noneho akora ka rotation, cyane kateye match zikurikiranya, match enye mu minsi 11, guhera kuri match ya Bugesera kaza kuri match ya Kigali, match ya Police, nino match ya Rayon Sport bagiye gukina mu minsi 11. Bisaba kuba ufite abakinnyi, ufite squad ihagije,
kugira ngo ubashe kugenda ukora rotasiyo mu by'ukuri. So ubwo rero reka twikomereze turebere hamwe 11 bashobora kubanzamo ku ikipe ya APR Football Club. Ubushize abona nababwiye n'ubundi niba umutoza yari yagerageje kubanzamo, ntabwo njya kure cyane y'umutoza kabisa, kuko n'umutoza tumaze kumenyera cyane. Mu izamu hari buze kubanzamo uwitwa Epavel Nzira nk'ibisanzwe, hanyuma mu mutima wa defense ni uwitwa Nigena Kerema ndetse n'uwitwa Arius Wane wanatsinze igitego kuri match iheruka ya Polisi. Ni defense nziza cyane, ubona ko abo bwugarizi rwose haraciyemo match kuva kuri match ya mbere butari bwinjizwa igitego na kimwe, ariko ku munsi w'ejo buri nibwo Polisi yaje gukora rwose kuburekinga ku gahigo, itsindamo igitego. Match zigera ku 8 zose nta gitego ibasha kwinjizwa. Gusa no ku ruhande rw'umukeba nawe ntabwo nawe yarinjijwe kimwe defense yabo nawe ari compact, ariko nabwo abashije kumenerwamo ejo bundi n'abasore kipe ya Muhazi basha kwinjizwa. Hanyuma ubwo kuri kabiri no witwa Byiringiro Gilbert kajya ubona ko amaze gukura. Siyo derby ya mbere agiye gukina, nagara derby ya mbere agiye gukina kuko yaba kuri match bakinnye bwa mbere ubwo bakinaga na ikipe ya Rayon Sport hari muri stade Amahoro, n'ubundi igitaraganya yo if I remember well, ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo Rayon Sport yacekeranaga n'ikipe ya APR banganye ubusa ku busa hari muri stade Amahoro bari kwifungura. Byiringiro Gilbert yarakinnye, ubwo rero ntabwo ari match ya mbere agiye gukina. Nabo amaze gukura mu mutwe kubera mu match akomeye, match za Simba bagiye bakina ni match zatumye akura mu mutwe, ntabwo bashobora kugirira ino derby. Kindi kandi yasanzwe anakina shampiyona y'u Rwanda akina muri Marine, so ubwo rero ntabwo bafite bw'ino derby. Hanyuma kuri gatatu witwa Niyomugabo Korode wateye nyinshi zitabarika rwose, maze gutera nyinshi. Nawe ni umukinnyi uri macuwa, ni umukinnyi bajya kugwa igitambaro cy'ubukapiteni bareba ko hari icyo ushobora ufitemo n'iyo leadership yo kuba wayobora bagenzi bawe. Witwa Niyomugabo Claude nawe ntashidikanywa hari kuri nimero 3. Hanyuma imbere yaho gatoya uwitwa Engineer Tadeo Ruhanga agomba gukina, agakinira muri la zone, agafasha defense, igatuma iburutare no mubaze byi ku cacambu ikibuga cyose ko akizo mbaraga nazo afite, ariko numubwe ati kinino zone bashe kukasa adversaire kabisa nk'uko umukaseri. Ibyo ngibyo arabe gukorera neza 100%. Imbere yaho gatoya kuri nimero 8 uwitwa Ruboneka Jean Bosco nawe ukinnye derby nyinshi cyane. Mbutse ko n'Utade Ruhanga nawe derby amaze kuyimenyera. Uwitwa Ruboneka Jean Bosco nawe ntashidikanywa hari imbere, agomba kuba habaye kuri nimero 8 arimo atanga ikigwa ku bakunzi b'ikipe ya ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, ashimisha yoza amaso abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Hanyuma uwitwa Muhammadu Lamini Ba araza kuba akina ku 10. Hano umukinnyi udasaba gukora travail y'ikibuga cyose nk'uko Dauda yaza kuba hari, nk'uko Dauda ajya hakina. Bura Lamini Ba ntabwo ajya apfa basha kuzenguruka ikibuga cyose kandi afite iminota akina akaba atabasha kuyirenza. Ubwo nawe kwicuma naba habaye gusa ku kijyanye n'umupira ku kirenge nta muntu ugiye umushidikanya kuko n'umwe mu bakinnyi bafite umupira ku kirenge mu by'ukuri. Hanyuma uwitwa ku ruhande rumwe Barafinda usanzwe amenyereye n'ubundi iyi derby araza kuba ari gukinishwa. Toza ku rundi ruhande araza kuba yashyizeho witwa Muzungu nk'uko ari kubikora muri no minsi. Ubwo kuri attack ubwo nta wundi ni Mamadusi. Toza ni 11 ashaka kubanzamo, ariko arabibuza kugenda, twiteze ko aribuze kugenda akora n'izindi mpinduka zigiye zitandukanye ku bakinnyi bagiye batandukanye, abo ba Chidiebere baze kuzamo. Ariko nanone adufashe umutoza wa APR Football Club arekura abakinnyi bakine. Ikindi kandi ntiyongere kwirasa, fate nk'umukinnyi nka Chidiebere udasanzwe akina kuri attack na none tumuzi naho yaciye hose, ngo umuzane umushyire kuri attack, usimbuza umukinnyi nka Mamadusi attack typique rwose.
umwataka tipiko ngo ukamukuramo ngo ukazanamo utari umwataka ngo urimo urashaka ibisubizo ukabishakira kuri bakinnyi bakina ku mpande, oya ntabwo ari byo. Mamadusi uramukuramo igice cya kabiri kigitangira, nta muntu ko yarase penalite wapi, mu mwanya nyine akine, kuko aho kugira ngo uzane umukinnyi udasanzwe akina kuri atake, warekeraho ubwo usanzwe ahakina byibuze akaba ariyo ariko byitwa ngo ni atake, byo ntabwo yabura kwageresa na adiveriseri byibuze ikagiramo ako kantu k'igitinyiro ko kuvuga ngo hari umwataka by'ukuri uri imbere. So ubwo rero amakuru twari dufite ni ayo ngayo. Duhuriye kuri stade mu kanya gatoya, amahirwe masa ku basore b'amakipe yombi, cyangwa se by'umwihariko kuri APR Football Club. Twizera ko bari buze kutwereka umukino kabumbu, umukino umeze neza cyane, umukino karundura. Hari ibirori byinshi cyane biri buze gukorerwamo hariya, aho ngo rwa rutabura umwe muri bo baraterana penalite, uri buze kwinjiza penalite hagati y'undi akaza guhabwa igihembo cya miliyoni na sosiyete y'itumanaho ya MTN. Amadije barahari, yaba DJ Brian nawe araza kuba habaye, ndetse na DJ Crash, MC Faustinho nawe araza kuba hari nka MC. So ubwo rero mwese mureke duhurire muri stade Amahoro, tujye kwirebera rwose umukino, turebe umukino kandanda, turebe abasore hari abwo baraza kuba bikora mu mitana, bakaza kuba bibwira abatanazi. Nizere ko mwamaze kuba mukirika kuri like, nizere ko mwamaze kuba mukanda subscribe, nicyo cy'ingenzi cyane kugira ngo tujye tubana mu biganiro cyera dushyiraho mbasesengurira amakuru yo mu ikipe yanyu. Gusiri butsinde yose ndibuze gusesengura ntitaye ngo gutya na gutya. Ubwo rero muri commentaire mutange ibitekerezo byanyu, ni iyihe kipe uri guha amahirwe hagati ya Rayon Sports na APR Football Club, birarangira bite? Byose ujya muri commentaire utangemo ibitekerezo. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye.